tubura inzira yo gutaha, turanywa turamwituma tumare kugihaga neza, tubura inzira yo gutaha. Haza mbona nagiye mu ijuru, kandi ndamubaza mugenzi wanjye ngo saha turi nibwira gutyo nyine turashakanye, turatuvuye bukeye igihe kimwe, ari umugeni inzu yatuguyeho, ari umugeni. Muraho neza afite bavandimwe, turabasuhuje mwese aho muherereye, twizere ko mumeze neza. Natwe turakomeye, turashima Imana. Twongeye twagarutse, twari tumaze iminsi myinshi tudakora bitewe n'impamvu zitaduturutseho, ariko turashima Imana ko turi bazima, twarangije umwaka. Imana yanyuze ishimwe. Cyongeyeho ndabiyegereje mwese abakoze subscribe, ndabashimiye. Imana yanyuze ibaheze umugisha. Ubundi mbifuriza umwaka mushya muhire kuri mwese, umwaka uzababera umwaka mwiza w'imigisha. Imana izakomeze ibiteho, ibasange, abafite ibibazo izabasubize, n'abari mu byishimo bakomeze bagubwe neza. Rero twagarutse, njyewe uri kuvuga ni Uwase Soleil, mutumirwa Sebatware Jimmy. Yego, ubushize twakoranye ikiganiro, dusezeranye ko azagaruka, twongera tugakora ikiganiro, akaduhereza ubuhamya cyangwa se akatubwira amakuru y'ubuzima akiyemo. Rero turagushimiye ko watanze umwanya wawe ukabasha kutwitaba. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Rero ndagira ngo dutangire dusenga, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro cyacu. Akoze cyane, kadusenga Imana, kuko Imana niyo mugenga w'ibihe, niyo yaturinze kuba turi hano, niyo tugomba kubanza. Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje, duciye bugufi cyane munsi y'ibirenge byawe, hashirwe hejuru izina ryawe Mwami Imana. Dore tugeze kuri iyi channel ya Soleil and Robert Family, nta yindi ntego n'imwe gusa, ni ukuvuga imirimo y'amaboko y'Imana, ni ukugaragaza ukuboko gukomeye mu bihe byose abantu baba baraciyemo, ni ukuvuga ineza y'Imana n'imirimo yayo. Asandi Mwami Imana, umwanya tumara hano wane natwe mu kiganiro tugiye gukora, kandi nta kindi tugamije, ni ukugira ngo abazumva bose bazumva Imana, bareke kumva abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Amen. Murakoze, Imana ibaheze umugisha. Hanyuma rero nagira ngo twinjire mu kiganiro, kuko n'umwanya dufite ni mukeya kubw'impamvu. Rero ku bantu bakubonye bwa mbere, nagira ngo utangire twibwira kugira ngo babashe kumenya. Murakoze cyane. Ku batanzi tugiye guhura bwa mbere, nitwa Sebatware Jimmy. Tuye hano bypass, ndi umupapa wubatse, ufite umugore umwe n'abana 6, ndi n'umushumba w'itorero rya Christian International Church, rikorera hano bypass Kamakisi Destiny. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana igweze umugisha. Hanyuma rero nagira ngo dusangize, ufite amakuru menshi y'ubuzima. Rero nagira ngo ducire, hajya uzavuga ngo ducire ku mayange. Ni ku mayange. Ku mayange. Rero ni karibu. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Samuel wa mbere, kubera ko ibyo tugiye kuvuga byinshi turabisanisha n'ijambo ry'Imana cyangwa n'uburinzi bwayo. Ijambo tugiye gusoma ni muri Samuel wa mbere, ibice 13 umurongo w'8. Ndasoma nk'imirongo 2 gusa. Haravuga ngo Sawuli amarayo iminsi 7
ategereje Samweli kuko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugali, abantu baratatana bamushiraho. 9. Nuko Sawuli aravuga ati nimunzanire hano igitambo cotswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Aherako atamba igitambo cotswa. Amen. Ngiye gutangaho ubuhamya, ariko somye rino jambo rivuga hejuru yo gutegereza umugambi w'Imana, akaga ko gukora ibintu imbere y'igihe. Ubundi Samuri iyo nsomye ni umwami wa Isiraheli, kandi yari yarasizwe amavuta ariko y'ubwami. Hakaba hariho n'umutambyi witwa Samweli. Amara iyo minsi ategereje ko Samweli aza. Mu gihe Samweli ataraza, aravuga ngo nanje narasizwe, reka mbikore. Mu kubikora, mu gihe kitari umwanya wacu, zamutakarije ubwami iteka ryose. Abantu benshi hano hantu ho gutegereza niho baza bagwa. Abantu benshi ntibazi uyu mwanya wo gutegereza ko ari wo mwanya w'agaciro ukomeye, kugira ngo utegereze igihe cyawe nikigera kizizana, kuko Imana igira umugambi. Ubushize twasuganira ikiganiro kijanye n'uburinganire, none ubu tugarutse, noneho tuje kuganira ijambo ryo gutegereza. Kandi gutegereza mu bibazo, ariko ukihangana ugategereza, Imana ikazokugeza kuco yavuze. Hanyuma rero mfite ibiganiro cy'umwanya muto, ariko turakivunagura cyane, ariko nanone kizorebwa n'abantu benshi batandukanye batuzi mu mateka yacu, n'abandi batatuzi bazaba batubonye bwa mbere. Mfite ubuhamya bushobora kuba buri nko mu bice 3, ariko wenda ndavuga igice kimwe, ubutaha wenda nzavuga ikindi, n'ubundi butamvuga ikindi, kuko ubuhamya bw'umuntu w'imyaka ingana n'iyi mfite ni ubuhamya burebure. Ariko reka mvuge ubuhamya bw'ubuzima nabayemo. Ndaza wenda kusuriza ku buzima ndimo none, ariko kandi bw'iminsi ni burebure, kuko nari mbivuze. Nasomye mvuga ko abantu bagomba gutegereza, ntiwihute ngo ubwo wenda wasizwe, ariko umuntu wese agira inshingano ze. Mu ngo nyinshi mpamvu abantu bazagongana, kunda bino biganiro no kubibwiriza no mu kanisa, nuko umwe aba yataye inshingano ze akajya gukora iz'undi, bagonganira ku z'umwe bakabipfa. Ariko twebwe tugiye kuganira ubuzima twanyuzemo. Ngejeje mu mwaka wa muri 1997 ndatangiye, nibwo namwoye inzoga bwa mbere, itabi. Kandi maze kurimwa icyo gihe nahise ntaha ngera mu rugo. Ngeze iwacu ndimwera imbere y'umubyeyi wacu, papa arababara cyane. Nawe umwoye itabi? Ko papa twe twakuze turi abaturika, apamwe itabi kandi ari mwarimu w'urusengero, kandi mu bantu nzi bazi kubwiriza mu rwego rw'abanyamurenge, papa bamwe bazi kubwiriza cyane, ariko akabwiriza mu itabi hamwe n'inzoga. Kuko twebwe mu baturika ntabwo kunywa inzoga no kunywa itabi si icyaha. Ibi twita ibyaha mu baporo, iwacu mu baturika siko byari byitwa. Noneho jewe maze kuja mu kazi nakoraga, naje kunywa itabi kubera impamvu nyine z'ubuzima, ariko kandi mwa n'inzoga. Kandi iwacu naho bagiraga umumera, mama akashimisha umumera, na papa ari mwarimu w'ikanisa, kandi ntibamutenge. Noneho mwacu tukamumumera, kandi twamara kumumumera tukaja mu ikanisa, kandi papa akadukubitira kutaja gusenga. Hari nk'igihe cyageraga ngatoroka nanje nkakwepa nk'abandi, twaba dufite nk'imace, urugero tugiye gukina mu Rutugita kuko iwacu no kubanyesha,
niho navukiye ndakurira, ngakwepa kujya twinjiye mu rusengero, bahita mvuga ngo jewe nanje nabona babasenga kujya humurije nka mancapo, kaja gukina nataba kankuru kandi ntanziza ibindi akanziza ko ntagiye gusenga ngo kubera iki wataye abantu mu materaniro. Ese amateraniro tuzadukubitirwa mu materaniro ngo twasenze kandi mbona mwacu n'ubundi tuba tunywa inzoga tukanywa n'itabi ariko batubana n'abantu b'abakadezi ibo batabikora. Ariko icyo naco nagikuyemo isomo ndavuga ngo birashoboka ko ari umugambi w'Imana washakaga kunyigisha ngo mbanze nciyo nimizoze kungarura. Nyuma cyo gihe rero papa yarababaye cyane, aravuga ati mwana wanje ukoze igitangaza, kuko nawe yari yarambwiye amateka ko yari mwoye akuze ari mutoya afite imyaka 18, ararimwe arihagaze imyaka 70 nibwo yariretse. Urumva rero ko yafashe igihe kinini cyo kurimwa, ababazwa nuko umwana we nawe muhitaye kandi azi ko itabi kurireka bigoye. Wibaza kuva muri 1997 kareka itabi mu 2004, hari hashize imyaka myinshi. Kandi uwo munsi ni nawo munsi mwa n'ikimogi namankinywa kuva uwo munsi twakinweraga ahantu hitwa Ibaraka umubembe witwa Zegeza. Nimvuga gutyo abantu benshi bazotegera kino kiganiro baramuzi cyane, ni umubembe uzwi wacuruzaga ikimogi. Tumwitabi twamaze gutangira no kumwe ikimogi, turakinywa n'ubundi ntangazwa n'ukuntu niho naboneye imbaraga z'Imana ko zikomeye. Ubundi bavuga ko umwotsi umwe w'ikimogi ukumara amezi 6 umwe gusa, none utekereza kuva muri 1997 ugeze mu 2004 aho nabirekeye, kandi ibyo byose no munsi bireka. None iyo myotsi kurayibara ngo ningahe, aho ubwenge bwanje kuba bukiri ku murongo. Uyu ni wa mugambi Imana ibifitiye umuntu cyane kabisa, no gutegerezwa kwawe ukabivuruvunzamwo, ariko Imana kuko umugambi wayo utazuburizwa. Muzi abantu benshi twabisangiye babaye abasazi, babaye abasazi, ubwenge burashira kubera ko kimwigiye kukinywa. Bishoboka ko nabo bagihereye ngo uwo munsi ngihera barakinywa baruha ubwenge buraturubura. Uko bunywa niko nywa n'akanyanga, niko nywa n'itabi, niko twinjira mu bindi. Nta kintu na kimwe kibi kibaho nshobora kuba ntarakoze. Ntacyo. Nshobora kuba naricanye, nagize ibyo zose twabikoze tutaramenya Imana. Nyuma mvuyeyo mu mwaka w'ibihumbi 2003 ishira 2004 nakomereje mu gihugu cy'u Rwanda mu inzoga. Haragiye kimwe twigeze kuja ahantu hitwa Rwamagana hitwa ngo Biswahilinde, abazi ako gace n'ako karere aho ngaho barahazi. Tuja kunywa ikimogi n'abandi bahungu, tubura inzira yo gutaha. turamwa ikimogi tumare kugihaga neza, tubura inzira yo gutaha. Kaza mbona nagiye mu ijuru, kandi ndamubaza mugenzi wanje ngo saha turi ni ngo se umuntu wabaye gute, ngaho nanje degere twari tugezeho, twari tugiye nko gusara. Noneho arambwira ngo, ndamubwira ati njewe ko ndabona turi mu ijuru, kuko ikirere mbaye mbona turimo si cyane mu isiko nubwo ndi hejuru turi mu ijuru. Arambaza ndetse wasaze, sinasaze, turi mu ijuru ku buryo nahaguruka kumva ntari mu isi, kugeza mu rwego rwo kugenda nkambakamba. Turyama ahantu mu nzira mu gihuru gutyo, turahajya mu mwanya utari mutoya. Hari ku manywa nko mu mugoroba. Tumaze gusinda uwo mwene data twari kumwe, ubu ari mu Bubiligi, yitwa John, mwene wacu twarimo dusangira igitari. Ndamubwira ngo turi mu ijuru. Ati simpaye mbona ko tukirana mu isi, kubera ko siko ndabona urwego turiho twagiye. Icyo gihe naje kwigishwa n'undi mukobwa arambwira ati nyabuna kaka, kizwa ukabyara, kizwa ukagira Imana. Impamvu rero nuko urugo nari ndimo nabwo twari abasinzi twese. Noneho ari umubyeyi wacu aho mu rugo tugasinda twese, tukaja ahantu hitwa kwikona, tukama tuhashira agatorero, tukanywa inzoga, ari umusaza twese tugataha. Muri uwo mwana ubwo umukobwa wanyigishije agomba kunsobanurira ngo ino tujane mu rusengero rwa Restoration rw'i Rwamagana.
twaje kuhagera ndamubwira ati ndemye ndakizwa, ngiye gukizwa. Kizwa amezi 6. Ayo mezi 6 nakijijwe, nta muntu nigeze ngamba n'umunsi, nta n'umuntu nigeze mvuga mu kanwa muri ayo mezi 6. Ariko mbere yuko nkizwa ayo mezi 6 nabanjije kuza njana nawe mu rusengero, noneho twasohoka gucya hajya muri restoration y'Rwamagana, kamamwe ritabi imbere y'urusengero. Noneho umunsi umwe pasiteri bukuru agihari aranyegira, ambwira atari ko se yewe mwana sinabonye wari wafashwe mu kanisa. Ndamubwira ngo iyo ngeze mu kanisa nzafatwa gucya nkumva umwuka usongezeho, ariko nasohoka gucya kamamwe nganyotira saze kamandimo. Pasiteri cyoge yambwira ijambo rikomeye n'ubu niryo nzamwibukiraho. Kuriya ni nkawe mwarimu wanje, ni nkawe muombaji wansengeye. Ambwira ijambo aravuga ngo wa mwana we ngiye kugusengera, numara uyu mwaka udakijijwe jewe bukuru nzisubiraho mbaza Imana icoba cabaye, ariko ngiye kugusengera umwaka ntuzoshira. Ndashima Imana ko umwaka utashize, ntabwo umwaka wigeze ushira ndakijijwe. Ariko nari mvuze ukuntu nigeze gukizwa amezi 6 arashira mu nzu, nta muntu n'umwe ndasaba n'ikintu ngo mubwire ngo usingiriza kino ngira guke. Nama mba mabungu, mba mabungu ku buryo nta muntu nigeze ngamba. Ese abatazi mabungo abatazi mabungo ni bano utwita bagashamba bibungenga, badashaka kubabona sabana n'abandi ubwo rwego. Ayo mezi 6 yashize ninjira mu nzu gutyo nasanga ko baravuga umuntu bakamaceceka. Nko kuvuga ngo shitana ninjiye. Aho ninjira nasanga batarimo kurya, sinosaba ibyo kurya kandi nakaza nisanzura bikomeye. Nasanga ibiryo bidahari babibitse ariko bambikiye, kama nishicarira nkabihorera. Ngategereza ko igihe canje kigera akabizonja. None umusaza umwe nyine muzehe wo mu rugo aravuga ati ariko tugize ibyago, musarira uyu mwana kimunzoga ritabi yari umuntu. None uyu mwana arakijijwe nibwo abaye gito. Nibwo abaye umwana wa gito. Imana yadufashije akazisubiramo. Ningaho ubwe akanwa k'umukuru maze mugatinya yararyikije gutya, namwihorera sinasubiza. Ndisohokera mara nk'iminsi ngahe guce mu gitondo kimwe, nama numva ngiye gukoresha bijya by'abaporo baza bakora, ngiye kuzaza mforoda tibabimenye. Uri mu kanisa noneho ngumembe ngijyo mabungo ariko mfa mforoda. Umunsi bwa mbere nagiye guforoda, nagiye kumwera itabi muri garage, nsanga hari data wacu yaje gukoresha we moto. No data wacu twari tubana nyine inzu zifatanye, nawe wenda zokireba ari Karemi icyo genda twaraseze cyane, arambwira ngo sinda kubiye kutazukiza. Ndamubwira ngo nukuri ubu nibwo bwa mbere forode, naringize mu forode ariko guramfasha ngiyega kumugaragara, ntabwo gankigumye kwishyura. Kujya ninjiye muri ya garage gutyo ndimo ava ku karere iyo yakoreraga moto ye yapfuye, ari moto birebire bakaza baheza abantu bo ku karere. Noneho araje arinjira hajya yamasanga ndafashe gutyo. Sewa twa ibi ni bikubamo, sinakubwiye ko utazukizwa ari ukutufatira. Nawe yatumize ni ukuri kw'Imana, ubundi bwo bwa mbere naringize guforoda, none uramfashe ngiye kumugaragara. Icyo gihe rero zarangiye nkomeje kunywa, noneho mwacane kurenzaho. Ngo byatumye mvayo Rwamagana muri icyo gihe nja i Kigali. Nabaye ahantu henshi hatandukanye mu buzima bwinshi butandukanye. Nigeze gukora akazi k'ubuzamu Nyabugogo kwa Kashugeri. Abantu bazi Nyabugogo hari umugabo mukire ugira etaje yitwa Kashugeri, yitwa gutyo Sitivara kwa Sitivara. Arangize kujya nagiye ku izamu, ariko cugega narakijijwe zanyazo mu 2005 maze kuhagera mu kwezi kwa 12 kuri Noheli. Ndyamye mu nzu n'abagamo, twarabanje turakizwa, hanyuma tuja mu cyumba c'amahombe. Ndyamye n'injoro ntaranabatizwa, umwuka araza aransanga arambwira ngo ugomba kubatizwa, kuko bari barabimbwiye abantu benshi batandukanye na pastor banje ndaka. Ariko umunsi haza umuntu arambwira ngo ugomba kubatizwa kugira ngo wemerwe ushikira ubwami bw'Imana. Bwarakeye mu gitondo hari kuri Noheli,
ndabatizwa. Revera Charire uriya w'umusuka ibohora niwe wambatije ari kumwe na Pasiteri Ntabaringoma nabo ni abarevera pasiteri kuko yahise anjana muri Yanza nimba ari Yanza ubuzuru wa hirya njya bwo guca ikiziba baratubatiza. Nyuma yo kuva kubatizwa rero twahise dufata umwanya w'amahombe maze kubatizwa. Nibwo rero nagiye gukora akazi kuri uwo muntu banyiba ndasinziriye bacukura inziriya barayiba mara amezi 5 ndahembwa baha baryo umushahara gusa mpaye gute baraza imvura iragwa nijoro none aho narindaga habagamwo za soda nyinshi depo nini cyane ingana n'iyi nzu ku buryo iyo nzu baje barayicukura nijoro bariba nanje ndinda ntaha mu gitondo cy'ucyumweru taza makuru nabo baje gufungura basanga inzu irafunze basanga ibintu byibwe. Mbona barampamagara ku cyumweru ati biti no garuka hano singaruka jewe ngiye gusenga ya masaha sinshobora kugaruka atoyagaruka hano birihutirwa kigaruka gucya ngeze mu nzira mbya ndangiza harya mbona umwobo ungana kujya abantu bacu nibwe n'ukuri ariko nari nabaye kuryama sinzira igihe kimwe mbona nibwe mbona aho ndinda bahibye urota ndota ngira ubwoba hashira amezi 3 n'icyo gihe bahibye ariko nyine mbona situation zose uko zagenze nuko bimaze kuhiba rero namaze amezi 6 ndahembwa ukora nyuma rero nibwo maze kugera muri ubwo rwego ndagiye gushaka akazi muri Interseke ndakabona kwezi kwa mbere na 2018 nshaka umugore mpemba 2025 y'amanyarwanda noneho ndabombora maze kubombora sasa niho nagize intambara zikomeye abantu baravuga ngo dore yashatse azanye umugore w'umunyarwanda se batware ibintu bamuni biki ahubwo yatije ibintu byanyuma byose byo muri narakijijwe uretse ko no gukizwa umuntu w'umunyamahanga adakijijwe ariko umuntu amaze gukizwa ababaye umuntu muzima kuri Yesu kandi bumvaga ko nzanye umuntu wigira badaza bubaka bazabashika mu rugo bakaba baragiye ariko nsanga nje wari Imana rero anteganyirije niyo mugisha wawe yego. Hanyuma rero ubwo tuba mu buzima ariko kuba kwigendera aba yaragiye kuko ubwo bwari ubuzima bwo kubamo umuntu bwari ubuzima bwo kubamo aya habe nanje ubwanje arigenda navugaga ati nataye umurongo ngomba gusubira iyo nabaga kubusa ubuzima umuntu yo bamwe n'umugore tumaze kugira gutyo nyine turashakanye turatuye bukeye igihe kimwe ari umugeni inzu yatuguyeho ari umugeni kubera ubukene bwo kwishura inzu bene zipfuye ziciriritse za rukarakara winjiramo ukagira ngo irakugwaho kugira turyamye guca inzu yamitugwaho kwa madusoka ikubise gutya no numvira akatsi kake ndabadutse kugira ndasharimo batukike kutakiba kiransanze subiye n'indani uwaca kibadaduka twaza dusohoka n'ibiringiti gutya utwipfutse dusubiye muri cya gitunda hajya hasigaye hatahengamye hataguye nuko dushatse ko dukuru utwenda turishizeho nyuma cyaza gikubitanye umuntu kigataruka igakubita inzu tugwa irashira ibintu byose birangirika muri saro byasigara na kimwe kandi ko gazwa turi kumwe n'abandi bapangaye muri iyo nzu nukuri kose nukuri tuyagera no gukomereka habe tumangize genza ati jewe umugeni umuntu w'umugeni agwiriwe n'inzu turagira urugo rwacakomeye ayaye nuko ubwo rugo bari bagiye kabisa bari rusa n'urudafasha bukeye tuva muri yanzu tuje ahandi umugore baratwite ubuzima buriya mfite ifoto nza mpuza umwana wanje uriya mukuru uri muri Amerika none nkayihuza akivuka icyo gitenge nyina yamusasiye nagikopse ngira ngo nkimushaka ncishura yaravyaye cishura yaravyaye tunanirwa kucishura iki cyatsi kibisi naza mubwira ati uri bwa igitenge cyatsi kibisi ati ndakibuka uri ku buzima twari turimo muri iki gitenge icyo gizo hari zose twazibaye nk'umuryango ugera uhagarara uravuga ati subira muri Kongo tugiye kugushakira itike uje muri Kongo
kubera ko ibyo ugomba kudukoza isoni no ugomba kugira ucyo ubuzima urimo buragoye. Naravuze ati kubera ko naje naramashuye sinsubirayo, ariko naje nyine nareba situation turimo nkavuga ati ibiti tuzobivamo, ariko Imana ikunda abantu bihangana bategereza. Ko buriya hari ijambo rimwe nigeze kurota kera ndi mutoya mfite nk'imyaka 14, ndota napfuye. Umuntu araza arambwira ngo igihe cyawe cyo gupfa, afata igitabo arakirambura rwose, ararambura aje kugera hagati, arambwira ati iri si izina ryawe ryanditseho se watwara, kuko abantu bakunda n'iryanje, rero umunsi wawe wageze. Ndi mirimba navuga ati se mbabari atoya, iyo arambwira ngo iyo umuntu umunsi we wageze nta kiza kiwuhagarika. Sinari ndwaye, sinari ngize gute, arambwira ati icyo cacageze. Ndamubwira ati mbabarira, kandi sinopfa ntabwiye data, abaramuzanye mushize iruhande rwacu, data nsaba imbabazi biranze. Aravuga ati oke nsubiyeyo, nimubona ngarutse barababanza, nintagaruka bazaba bemeye. Tibaragaruka rero niyo mpamvu turiho, ariko mubwira ijambo rikomeye. Ndamubwira ati nje nama mpfa ndasize n'abana, ati zo gasiko bizabigenda, nimubona ndagarutse barababanza, ariko nimubona ndagarutse barababemeye. Nukuvuga ngo je ndi mu nyongezo taragaruka kabisa. Icyo gihe twavuye imirimba, abantu nyine batatana baje mu soda, ibintu ngira ngo wenda niyo nzogwa, nanga no gushaka iwacu muri Kongo, maze kukivamo ndashaka. Hanyuma rero tuja kubera ku musozo za muri Kenya, uko sibutse ibintu byinshi cyane, wenda tuzosubiramo ikindi gihe kubera ko umwanya usa naho ari mutoya kandi nyine ugiye. Ngeze muri Kenya hano, naje mbasanga Reverend Mushonda yantanze ukwezi kumwe, ni umuntu twari tubana tuziranye, baranyakira. Amaze kunyakira mu muhana wa Umoja, nkagirira ubuzima bubi, abantu twabanyariya nari umuntu bafasha, ariko umunsi umwe baricara turavugana, atari kuse abantu abagabo bogira ngo n'indi tuzadutekereza hejuru y'imiryango, tuje gucuruza, abantu baduha imitahe, turagenda tuja mu Mombasa, turacuruza, turahomba. Bungarutse nja gukora izamu, nakoze izamu twarafungiye Christian, kora amezi 6 ndahembwa. Amezi 6 arashira batampemba, ukwezi kwa mbere baravuga ngo nimureke tuzobahemba amezi 2. Ntekereza kureka amezi 2 tiwe, reka tuzobahemba amezi 3. Tekereza kureka 3, turabahemba n'ihangana. Ngeza 6, ngejeje 6 ndavuga ati hano Umoja hano, reka ibi ntabizo, reka nkareke. Umunsi nakaretse bahise bampa amezi 4, nakaretse nka none sinakitaba nejo, ejo mbona bampaye amezi 4. Ndavuga ati ayandi arahonze, ariko naya sinarengera ayo warufite. Turi mu bantu turi hariya Umoja, tangaza natawe hanze umunsi umwe, hani nijoro nko mu masaa 3 baza kudusora hanze, ariko tutaragera umuntu umwe muri famille arambwira ati ahangaha uri ni mu bantu b'aba sponsor uva hano, none ga uje za Kayori Gefu Nyando cyangwa uje Kasarani niho woshobora. Nabazize Kasarani ho mpafite inzu n'iki gihari aho, hano hepfo Nyando ntanzu naho mpafite. None ga na hano ni wabandireka nguma. Nuko umunsi umwe baza kudusohora, ariko bari baje kudusohora mfite ifaranga ngiye kuzohereza gucya nyirinzu ibihumbi 12 ndabiyobye, bohereza kuri long namenyohereza long number, nuko isi birashize. Nyirinzu agira ngo aravuga ati yewe dore amafaranga amaze kuyohereza, mpamagare wa mugore nayayohereje ngo reka nze nyohereza, arananira. Nja kuri polisi ngo ninzana amafaranga 6,000, tanze 12 birahomze, none shira ibindi bihumbi bingahe kandi mfite, ni muyafate jewe tugabane. Baranga yaraheba, nubwo bazaje kudusora hanze, ariko ndashimira abayumve twagiye tubana, batubaye hafi, twabanye muri muhana wa Umoja, benshi bari muri Amerika, abandi bari hano, bari mu bantu batubaye hafi ku buryo igihe kirekire twatakaga baradutabaraga. Nyuma rero hari umwe wakazunyohereza amafaranga ntanamusaze, nareba kuri telefone nkabona yanshiriyeho 1,500, tatinye kuyanyohereza 1,500, tatinye no kunyohereza 1,000, tatinye no kunyohereza 2,000, tanamubwiye tatinye no kunshiraho 500, kuko na hantu yari yanansize azi, ari muri Amerika. Imana y'umujuru muhezi umugisha, ubu yabaye Reverend Pasteur. Rero bivuze ngo igihe cyose uzotegereza Imana tukora mu mwanya utari wawe,
rindira ubanga ubuzima tubamo ni ubuzima bugenda busimburana n'ibihe. Yego. Uyu munsi wa none twagiye duca mu butayu bwinshi kugeza n'urwego aho inzu yigeze ku ngondi kamitugaje inzu ingwiriyeho kabiri. Aho buracyara. Inzu yaguyeho ahantu hitwa Gitutu, twiriwe mu kazi karuhije gakomeye, twiriwe ahantu hagoye. Abo twari turi kumuco gihe barabizi bazozumva. Inzu ingwaho, ya nzu ingwaho mvuye iyo fo twari tuba ngiye kwa adimini kujya nicaye gutyo kwa adimini kuko nari umuntu ufite ibipindi nzanganira cyane. Babona nsa n'ufite igicucu cy'urupfu, bambona nk'igicucu cy'urupfu, baramaradi bagazakunda kunyitayo. Ariko wewe ati ko mbona nta morale negetse icuma canje ngaha, hanyuma ndunama gutyo nyine ndimo kwinamira cya gikuta cyama gihanuka cyama kinyikubitaho, cyama gikubitana mu mutwe, gikubitana imbavu kirazivuna, gikubita kano kaguru kaba karagiye nuko intumbi bayirambitse hari. Batangira kuvugisha umuntu ntahari, batangira kureba umuntu wapi. Ubwo gihe bahise banjana ku hospital kari hari biranga bahamagaza indege kuza kuntora. Uwo munsi ntiyaza, umunsi wa kabiri indege iraza, indege ijintwaye nayo irayoba ija Shabunda aho naho bari baraye ngo harwaniye. Aduyi nyine asa naho hakeka ko ari indege yabanzi yabegarutse, bashaka gutekereza kwirasa. Baje mpaka ati indege ntoya, indege ntoya ngureke yitura, barayirekira itura, maze kwitura bamavuga ngo yo za Rwanda, wowe umunyarwanda. Sindi umunyarwanda jewe ndi umunyekongo, kandi ubwo nari ko nandi bakongomani. Ati uri umukongomani, uri umunyarwanda no yawo baguze yawo yawo baguze nyine yo kutwanga no kutuziza uko twaremwe. Ati ndetse uri Kagame uko bazamubwira ati reka mashe uwo mubona he, uwo mubona yozana muri iki kibanza ndimo gute, muri iki gihuru iri shamba yorizamo ngo yayuriwe tumuzi kureba sindiwe. Nuko wa muzungu aringinga atururira turagenda, kuko n'uwari uje kuntega yarashasubirayo. Ariko araza bantega mu buzima busanzwe, twige gutegereza, twige no kwihangana, twige tureke kumera nka basaburi bagiye bakora mu myanya itari yabo, bagatakaza ubuzima bwabo bw'iteka ryose. Ndashima Imana kuko uyu munsi wa none ukiriho kabisa, ndiho kandi umuntu akiri wa muntu nanje uvuga ngo umuntu bamucira igihumbi mu kibiri. Kandi twigeze kugana naho bancira 200 kayabura. Twigeze kugana naho batubwira ngo muraja gutabara ahantu ukabura n'itike kujana. Ariko ndashima Imana kuko kwihangana, kuguma gufokasinga ku Mana by'ukuri bikugeza ku rwego uyu munsi wa none pasiteri. Ariko urebye kukahise hari umurevera twatubana hano mu modoka, akabaza madamu akamubaza ngo uyu muntu waramushoboye uyu kwitira umuntu ni kandi n'umwe mu bantu bagukuye mu kabari, kandi n'umwe mu bagore baguye mu kabari. Sori na ningasize twigeze kuzamo inzoga nkarara mu kabari kugeza aho banta hanze, kugeza aho badufungira inzu y'Rwanda. Umushahara nakaza mbona warezamutse zarageze mu 46 kazasa n'aho uhembwa miliyoni. Umugore abona ubuzima turimo ari buzima bubi, aravuga ati reka musabe uzoza winjira hano mu nzu usanga amacupa 2 ya Primus Aperi, uzobikora sinza njaga mu kabari jewe mu rugo uyashire mu nzu ninza gucya zoza nyasanga ku meza mfite nyango ninza yasanga nzama ntaninga asubire yabikoze icyumweru kimwe. Aho cyumutima urambure ibi bintu mbamo nibiki fitamo kureka, ndamubwira ati guhera none sinzongera kunzoga, sinzongera gusubira kunzoga, cyogeza twari kuzisubiramo. None umugore azikura buriya nimba ari umuntu uzamvuga ati abantu bose bafite nk'umugore umeze gutya, n'abagore bake bakora iki kuko yarazingurira kamwinginga gatuzisangire twembi tuba basinzi mu nzu aranga hamba ati sinza mu nzoga. Nukuvuga ngo muri make cyane urenze nk'abagabo benshi baheze mu tubari, n'abagore babahejeje, kuko umugore tamenye ibyo umugabo akunda abanza bimuhe amwigisha hariko, kuko kwigisha umuntu neza ni ukumwigisha ikintu ukakimuha hanyuma ukabona kumubwira ububi bwacu. Hari na Paulo yarabivuze ngo nugaranda ugasanga abantu bazazinisha ukuguru kumwe nawe uzokubyinisha, ariko intego
atari ukugira ngo nawe ugume kuzinisha, Yego. ari intego yo kumubwira ngo kuzinisha kumwe ni bibi, ahubwo tuzinishe yombi niho bizogenda neza. Nusanga abantu baza bagiriye urugamba, icara ubanze wumve ibyo bavuga, uganire, ariko babwira ko ikiba munsi by'isi uko twoza tumuhurira runo rugambo tuzatugeza ku n'abantu bakagenda babivamo. Rero bavandimwe, ndabashimiye cyane. Umugore nuwa gushimirwa kandi Ndabashimiye cyane, ndumva tugeze ku musozo. Ayo urakoze cyane, gusa ndafite utubazo nka tungahe. Tumbaze. Hari akantu numvise wavuze ubushize kajyanye ni ugikora izamu ukuntu inzoka zabateraga. Aha, nakoze izamu hano hepfo mu Tikenda, hepfo Mutonya, ngeze hano bypass, nabwo nyine ubuzima bwagenze nabi, ihari irahinduka, umuntu wari ushinzwe kumfasha arabigabanya, ubuzima buranga. Ndavuga ati umuntu w'umugabo rero singuma mu nzu n'abana, mfite abana benshi, mfata umwanzuro wo kuja gushaka izamu. Ndibaza ko ari mwarimu warishakiye yavuga biri umuntu ararimbonera bantuma ahantu kure nagenda isaha yose, ureba ibiro mfite ahantu nihuta nkagenda isaha Mutonye pfaheka. None mpageze ijoro rya mbere naharaye nta nzoka nabonye, ijoro rya kabiri inzoka zaranteye, kandi uwo nasimbuye nta nzoka yigeze abona we mu buzima bwe. Ariko nje mpageze nishe inzoka ukwezi umunsi wa kabiri, ukurikiyeho ni ikiyindi, ukurikiyeho ni ikirundi, ukurikiyeho ni kimwe. Ahesike none biki nahishe inzoka 25, bagiye kuhankura mpishe inzoka 25, kuko ari inzoka zibiri nishe. Inzoka imwe narayikubise yarajije kundya, ifite ubudorotonzi y'urugondo, ifitemo n'umutuku ndende cyane, ku buryo yaje yayirukanka ije kundya, numva harashaganyije, ndirukanze nari mfite agatorosha ncane gutyo nambona n'inzoka. Urimo bwa mbere bwanje nari mbona inzoka imeze gutyo, mfata inkoni nari mfite ndayikubita, nikubita irirukanka iransiga nikomeretsa hano mu rubavu, ariko yihisha ahantu itegereje kundya tu, yari yamaze kurakara, ndica umuntu. Turangize yari ifite target, ariko n'inzara ry'itumano zo kanyaza, ku buryo kujya nicaye gutya tangiye yamigaruka ayo yayindi. Noneho hize numva gusa kutwasi ngo ndiruka ntaye nayanko noneho nsigaranye itorosha, nayibona ko mpunze ngitungira iruka ukuri wenyine ndagarutse ntoye yanko yekubise umutwe, ndayifotora. Bakenya barambwira ngo iyi nzoka yikurya tuwavaga hano, ahandi wahavaga. Ukuvuga ngo nagiye nica inzoka, nahishe inzoka 25, narabaze kugeza bahanyimure aho bari bantu bari hano kwa chifu. Ntago zari zisanzwe, ntabwo zari zisanzwe, kuko barambaje ngo none umuntu wakoze hano yaramaze amezi n'amezi nta nzoka yabonye. Wowe umunsi wawe uhageze ningaho naza nkora ibitari ibyanje, ningaho ibintu narindi ngo bitari, kandi tugenda narabaye pasiteri, nari pasiteri nkaza nsiga abakristo nkamanuka ku izamu, bankura hano banjana hariya, abakristo bari baricara ati pasiteri azadusiga mu materaniro ngo yagiye mu izamu, baricara abakristo barabyiga barabyuzuza, bankura ku izamu, bafata za sharije zose bakaza batunganya ibyo mu rugo bakanishura n'ibyo. Abakristo nabo gushimirwa kabisa n'abagabo cyane, Imana ibaheze umugisha cyane pe. Ikindi kibazo, hari umukobwa wigera kurwara, uramwibuka? Uriya mukobwa nawe yakoze ibintu bikomeye. Witwa? Niba yitwa Grace, nitwa nde? Wigera gusengera, yari yararwaye. Hari umukobwa nigeze nja gusengera i Bugande, yitwa Muneri, ari muri, ashobora kuba uyu munsi ari muri Ethiopia, ariko cyane byari biturutse kugira ngo nje kujayo, byari biturutse kuri murumuna wiwe, musaza wiwe Pasiteri Pole. Niwe twari tuziranye cyane, twakunze gusengana i Rwanda. Akagira mushiki wiwe wari hanze, icyo gihe yari muri Nouvelle Zelande, ari mu bana bamfashije mu rwego ruheka. Grace nicyo cyatumye numvise amateka ye, ndavuga ati umukobwa ntasa. Grace ateye ubwoba mu bakobwa bose abanyamurenge nabo cyane pe. Grace yamfashije atanze,
ariko biciye muri musaza we Pasiteri Poli. Abo mbavuze mu mazina kuko ni inshuti, ni bamwe mu bavandimwe abagushimirwa kabisa, bakoze igitangaza, bakoze igikorwa gikomeye, maze kugera hano, maze kubura icyerekezo. Baravuganye ngira ngo n'umuryango wabo, Jim ari hano ntafite ubushobozi. Grace amfata sharije y'umwaka wose azanyishuri, nije muntu wamenye kuri wese ni imbere y'abantu bose, nije wamenye kuri Dabshiri y'abantuze, anyoherereza ifaranga kandi ntambwira umunsi azokorera itariki 2 nkabona ifaranga, itariki ya mbere, itariki 5 nkabona ifaranga, ntambwire ngo nzogufasha iki gihe. Amara umwaka n'amezi 4 azanyoherereza ifaranga $100 zo kwishuri, ubundi akayi ni nawe wampaye ngo umutayi se nari kuko bari kunkura. Hanyuma icyo gihe rero ataramfasha, nari i Kigali i Rwanda igikombe, barampamagara ati woje gusengera mwene wacu Bugani. Kibazo sinje ukunza nsenga kuko nabaga za masoro nsenga ariko umutima nkavuga ati unanje ndi mu bantu muhamagarwa bakishura ibiti nkaja kuvugwa nkaja gusenga. Ndavuga ati Imana ngiye kuja i Bugande, Jeanne nanje mu by'ukuri twinjiye muri urwo rugo ngezemo, nsanga nyine umwana ararwaye. Turasenga mu ijoro n'ababyeyi turafatwa, umuze n'umupasiteri turafatwa, turasenga umunezero ube ni wa wundi umusaza wasenze kera. Bukeye mu gitondo mu mugoroba bwarakeye, twirirwaho ni mugoroba tuja kurara turayamudini, turasenga n'abasengeneza biwe, turasenga mu ijoro kabisa. Biganira mu gicuku numva umutima urambwiye ngo naryame yubitse inda musengere mufashe. Ndamusengera ngo yumva ko ikintu kimuvaho, cyari cyarafashe umugongo. Mbese ntiyicaraga yari umuntu wari umugongo, wari umuntu mbese nk'umurwayi wa wundi ubona kandi umva umwana w'umukobwa utarashaka. Twavuye yakise, ashima Imana ko Muneri yubatse urugo, washobora kuba afite n'abana, bibaza ko afite ari no muri Australia, ari muri Ethiopia yo naherutse. Ariko ni ku munsi cyo gitangaza nakibonye, ndasubira i Kigali, mvi Kigali nubwo nahise mfata umwanzuro kubuka amakuru gabamenya ko naje hano mu Kenya ndakena, baramfasha. Imana yo mu ijuru nzavuga ngo ninagera ku rwego nkagera ahantu hari abantu mu buzima bwanje to kwibagirwa cyane kabisa. Grace ari mu bakobwa ntazibagirwa, abasama bamubyaye, Imana ibaheze umugisha, Imana ibamugisha kabisa. Oya nawe turamushimiye ko yafashe umukingo ukomeye cyane. Ubwo buto uzi gufasha umuntu utazi, umwaka ugashira undi ugashira. Afata umwaka wose amenyereza igihugu, menyerana n'abantu, mbana n'abantu. Yakoze ikintu gikomeye, noneho iyo ngitekereje ko nari umushitsi mu gihugu nta cerekezo, yaramfashije. Turanamukunda hari hose kuko ubuzima bwaje ari mu bantu babushigikiye bufata intege kugeza none. Yego, Imana imuhe kabisa. Turagushimiye cyane. Tunabwira n'abantu bakomeze kwihangana, bihangana. Urumva nk'ibyo bigaragaza byose bagiye gucamo, ariko nta munsi n'umwe n'umugore mubana yigeze acika intege ngo avuga ati reka ngute nitaye. Ahubwo n'injuzu zicika, ahubwo n'injuzu zicika iyo ibintu byakomeye, n'injuzu zicika intege avuga ati shehe ntabona ibi bintu utabyo nusubirire hakurya, akambwira ati tuzihangana. Ese ko tuzugira intege utaza wihangana kandi narihanganye ngo yaye ngo uzambone ucika intege. Ari mu bantu bamfashije cyane kugeza kuri uyu munsi wa none. Imana imuhe kabisa. Yego, rero ikiganiro cyacu kirasa n'igihiniye aha, ariko bati tugomba kuzaduha umwanya uhagije kuko ni ibintu byinshi wasimbutse cyane. Nasimbutse ibintu byinshi gazinzira nagiye ncamo. Mureke ubutaha nyine nitugire ikindi nk'igice cya mbere ariko cahuje n'uduce twose kari 3, ariko tuzobibumbira hamwe tuvuge ku burambuye. Yego, kugira ngo uzocumva intego dufite, no kubwira abantu ngo murindire igihe cyane, barindira igihe cyane, kandi umuntu wese akore mu mwanya we, gucika intege. Kandi umuntu wese akore mu mwanya we, ndugakora inshingano zitari izawe. Igihe kizogera inshingano zawe zikugereho, kandi nizo ufite nuzikora neza, Imana izaziguhembera cyane. Imana ntizohemba pasiteri ngire ku mudiyakoni, Imana ntizohemba revera ngire ke vice, Imana izohemba umuntu gukurikirana n'inshingano ze uburyo yazikoze cyane pe. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Nawe utaha.